Hello loiti ho tunihin Stanley ka dabba kiti thusim hi anasai kin uhite. A film ki pat panachun Stanley kiti chapang pa cho kimun ama hi hichini school hung ni hin amaya dop de do inahi. Ama hi a phat si le school hin ama chi ji in school alhun ting drawing a hi lo le thil dang hoina ki chimen a ki siboi ji in hi. Chomkha zawin Stanley loi ho cho ong thungin chu zawin o zanu rozi kitinu he class a hung lu na hi le school chapang ho zo si chun anile movin ama hi mi pha chapang ngai lu hi ji hin chapang ho Stanley za pomen o zanu he ani ngai lu vin hi o zanu rozi in Stanley mai dup de do amu chuna lungdong le jing tai chu in Stanley koma Stanley na mai ji pi na kiloham ti na sei na hi le Stanley in Miss Rosie kama hi school bus apana ka kilel ana hi tie hi tin asai na hi le o zanu zong lungim na chu thamkhat na phadom ta na hi bring a kilhaw wa Stanley chu toilet na omen na hi le Verma chapang ho zo sin avat da le thei daw le ki chat pa o za pa chu hung na hi Verma kiti o za pa a phat lo se 11 ama hin school chapang ho Teffin zo siani athem ho zo siang chan ne pi ji na hi Bring a kilha zo chun science class hung ta na hi chu in a o zanu chun Stanley koma na lekha page dang la am tin Stanley chu adong in hi le Stanley jang miss kanau nu in ani bol ha hin te tin a sei na hi le o zanu jong chu lung hang laven nui sewin aban le ki chi thein tin a sei tai science class hung ki chai kin in aban hin hindi class hung hitai hichia o za pau chu Verma hi Verma in class la laita chun school chapang khat ne thei ane na hi le ne thei nam cha hin za chun classroom zunga ko ham Teffin hong ne thei ne tin a sei na hi le chapang ho zo si chun a hin sei lo phanin staff room langa achi in oza dang ho Teffin ani thei ki koi chu aga na tai Verma hin Teffin hin ki po kha pon chule ama hin ne langbo ni kho sa ji hin koi ma cha le kha hilovin school chapang hon ne thei an ki po tui bo ho cha ne pi ji na hi a school of hin oza ho le chapang ho hin Teffin ani athen ki po ding hi phal a hin a hi wangin Verma hin ki po lovin school chapang ho bo ni epi ding ti lungel hi an nei na hi lunch break hong hitan mi zo sin Teffin ani athe ho cha ne pan ta win a hi wangin Stanley hin Teffin hin ki po lo jin aloi ho ne the ni chu vetai Stanley in Teffin hin ki po lo ji chun aloi ho khanen a Teffin a om ni the hin po cha piki go na hi le Verma cho hungen Stanley na ne the kila chunung pi gang za ta pa ati in chuzovin Stanley jong classroom a da tha in chuzovin a oza pau chun chapang ni thein ki po pa ko ma ni the cha ki thum hen ama zen ane na hi chuzovin Stanley in to ti a tui cha don na hi school hong ki khan chun aloi pa mi dang ho chun school ko ma wa dukan chun ne thei tam pi ki chu ovin Stanley sunilhum ke imane lo pa chun amhom chan cho ven in lama ki le tai ajing ni kho hung thung ki tai Stanley in Teffin hin ki po pon aloi ho in ne thei ne bom te tin hi chi pe ta chun a oza po Verma hung lo je ne thei ni ne bom the u na hi alang khalang staff room a oza zo sin a Teffin ki po hong ne thei chan neovin Verma hin Teffin hin ki po lo ji hin mi ni theo chan ni le in ama chan hi oza dang ho jong chun ani dai po be na hi Stanley loi hon school ki khan teng bol pe abomote tin asei na hi le Stanley in kanu ko ma permission la lawai pitik hong dham tin hi chipe ta chun aloi mi ho khanin phone hin la do in Stanley chu ko ham khat ta kheu dan in awmin kanu in permission ai pitai tin school ki khan win bol pe ta wen hi Azing ni ko in o zanu Rosie hin Stanley ise ji cha ve in asimen na hi le alung hlai le azing ji chun classroom a hong chun Stanley chu mithai khana pitai chuven o zanu Rosie chun Christmas suti hi hong ki chai ting le extra class ho ila dingu gai tai ki khan dingu ji chun Teffin a bu tam pita ta ne the tam pita ta ne hin ki pu dingu hi tin a sei pi win na hi pha so ta zo nung hin school hong kai kit ta ven hi le a ozanu Rosie ba de hi ji chun Stanley in poem khana ki sim thu in a ozanu ding ven a simin na hi le a ozanu ki pa be se ji chun chocolate khana na pi na hi school hong ki khana chun a ozanu ven ne the pi chu loi ho to ne bom taw ve extra class hong ki panta na hi le chapang ho anu le pa te chun bu tuita ta me tuita ta hin sim pi uvin chule classroom sunga a Teffin ho chu amasang long wa ki tungin hi Teffin ki tung ho chu oza pau Verma in amu phanin lekha hilding don talovin a Teffin ho chungchang bo chuna boi ki ta na hi
lunch break ahung hitai chu in a oza paw varma chu Stanley ho class langa ahung in na hi le a oza nu mai khanin ani khamji chana pha chan ahung thei ta hi na hi le Stanley ho class ahung gai ge chun ne the ho la bu ho chu ani na chai ovin a oza paw jong chun sei de he ta poi varma jong chu lung hang lo a hin Stanley in jong ne thei ani amu pha chun ahung lung hangen ina bu jong na ni kha alham kai ding saruk mangji ta he ki chai hi tin Stanley chunga chun jong senin alung hang tai azing ni kho in Stanley chu a oza pawen aloi ho to ni the ni abom khit ding chu alung han ding a he ji in akilemen kanu ne thei sim ka gan ne de tin alang khat langa lunch break nga a oza paw chun Stanley loi ho Teffin a ne thei jo si chan ne pin school chapang ho jong chun a oza paw cha vet da mong ta win hi nikhat Stanley loi ho in Stanley bazal dunga lele chu amu taw win hi chuin a loi hon ipina ti ham tin adong win hi le kanu hi kai ko ma lo jina hi bulame hon ding lo hi kachanga ka tabang hi tin a se na hi le a loi hon Stanley cha lung sit ji in varma mu lo na khana ni the hoi ni abom ding hi tin a se taw win hi nikhat lunch break a oza paw varma chu Stanley te class ahung in hi le koi macha ni ta poi chu in school chapang ho chu a hol le tan hi le chapang ho in Stanley to buan ne abom chu amu in a oza paw varma jong alung hang hle jing ta na hi hitia Stanley le loi hon ni the ani abom chu a oza paw varma in a hol le jing in a hin mu do zawa chun Stanley ko ma chun hiti na sai tai nang hi zuchan hi ham tunia pana hi school a hi Teffin hin ki po lo ja hi na hung thei lo ding hi tai tin Stanley kom asai tai hichinia ke pana chun Stanley school a hung lung hung tapon a oza paw varma ki cha ji zong hi a miss no roji le oza dang ho chun Stanley hung kai lo chu no mo sa hle jeng ven hi nikha school ki khan wa Stanley chu aloi hon amo in Stanley koma ai ho school ai function khanum dinga hi hichi a hilam ki hel dinga hi tin a vet sa in Stanley chu school a kai lo jin gala pangin aloi ho lam khel cha ve in ama jong a thimin in chung lam khana apan sa in aloi ho lam cha ven ama jong a lam ji in hi a oza no roji in Stanley hung kai lo chu phamole no mo sa ji chun school chapang ho chu ban nei chana dong ta na hi le khat hon jong a ban na hin se ovin ozanu roji in jong varma chan choi het phanin akom agachi in Stanley Teffin hin ki po lo ja to a hung lo hi na ki pa tam principal pa ko mam ka sai do ding na hi tin sai tai hichinil ha lama chun Stanley jong lam khel na langa chun achi na hi le lam hil na oza pa chun ama lam chamu phanin lam khel ho na loi ho la chun zaw ding in a oza pa chun pha a hin sa in ama jong thanum pum ki pa pum in a zaw ta na hi azing ni kho in Stanley in a hin kho dinga Teffin a hin ki po ni masat pen chu hung heta hi chun ama jong a Teffin chu hin ki po in a oza paw varma ko ma hung in Teffin chu hin pu in a hung da in to high school kai theding hitam oza pu tin a sein varma jong chun abo khil ho cha ki si hle jing wangin pha chu anagai sangin principal pa in hi school a ko na chun ani no do tai pha so ta pi zawin a school of function chu hung lung tai chu in Stanley jong na sata in pan ala in Stanley chu aloi ho la main character appoint mo pen le thu pi pen mizo si ki pa sa pen chu ahung hitai hichi function na anu le pau teo jong chun acha te jan chu veo vin amo jong lung hlai jing vena ki pa hle jing taw vena hi a function nu ki chai chun o ozano rojin Stanley ko ma ina na hung tha inge tin a sei na hi le Stanley chun o ozano ko ma kanwai ni nga e tin zo thu an ki pa thuin o ozano ko ma na sei tai chuwen a principal pa hungin Stanley chu ina agatha atai hichi ako na emu chu hi le Stanley hi nu nei lo pa nei lo a hin apalen hotel a hi hotel boy an ato a hi Stanley jong ani si ana to dinga agai ji chun apalen chun ani pho jengin hichi ji a jong hi ama hi ani dop ji hi Stanley hi hiti hi ji hin aloi ho ko ma imacha ni he sa pon aloi ho to jong ki kop ding hi tha ni si ji na hi Stanley Teffin a hin ke po ni thai ho chu hotel amin ani ewa ni thai sempan asim ho chu hin ke po ji hi ni the ho simji pa cha phat je in apalin ko ma Stanley chandan ho chu ima ani sei do poi hichi zawa ke pa chun Stanley hi
gel kel dang cha thu talavin tifina a hin ke po ho chu aloi ho oza ho chu le a school lu su thingji pa tu chan ani bom ji na hi tunya tu simisei chu hi chan hena ki chai ta na hi tu simisei sungwa sei hial sei wa lo ma hi le ki ngai damu hete tu sim hi na ngai no ma hi le like subscribe share and comment anabol hite aban video teng ki moto ki taw hite